Anyang laki din! Naimbag ka pa'y sindi. Kanayon ka blooming. Anya? Pudno ti bagbagak sindi. Bayat amap mapantial daw. Ad-adda pumimpintas ka. Ay kat, nasaya at ano kasta? Tapno sa anak alo siyang akitaan. Wan sindi. Lalakyak ngam amok amang kita iti babae a bagay na ti make-up na. Kaskan ka. Maibagay kan ka ti make-up mo nga oray simple laang. Ay, simple laang ti usar ko. Gaputawan ti asem ko kadagita make-up adagita. No saan la ang masapul nga ag-make-up kami a babae dito'y trabaho tayo. Jak ag-make-up talaga. Sa bagay, napintas ka lata, uray saan ka mag-make-up. Uray aganak ka siguro iti may sa dusina, napintas ka lata. Anya? Win, ay na, kasta kumamot ka pintas ni bakit ko? Siga talaga. Napintas mat ni bakit mo anya? Napintas, Ngaman niya. basta, adangem na. Apay ang nagpaot ti panagsarsari tayo kini Cindy. San mo't bakit? Alangan mo't ano rumwara kat awan pa iti oras ti dismissal. Di ko namkit di. Di mo mapanawan ni Cindy. Gaputa ubing kan nalalaing ag-make-up ngam iti siya. Ay, diyak amukon ka. Ano na yan, nagkitid at talaga ti utak mo. Tila pang panunutan. Gaputa iso ti marikrik na kan makit-kitang. Sa bali ti kinadagkat yu adwa. Ay, naglenda pa nga si man. Di mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti kinadagkat mi ka ni Cindy. Agkatrabahuan kami. Iso natural. Nadagkat kami iti tunggal maysa. Anya? Ray, suruan nak man ngag-make-up. Anya? Suruan nak nga ag-make-up ko na. Ay namanang, apay. Ag-make-up ka kadipay laang? Wala, tapno ka na yun nak anapintas. Ay, kato napintas ka? Ay na, kurang sa anak amapnak itirupak. Di kas kumaiti sa bali ang nagpipintas da. Kas kumakinisin di. Anya? Wenray, ay na, makapaapal ti kinapintas da si ka. Ay na, di ka umapal. Iti daduma kinapintas. Ti may sa abalasa. Guno tao. You have your own beauty. Ako nada. Ay, basta. Ay na. Manang Glenda aya. Di mo apalan ni Cindy kung nakmanen. Gaputa talaga sa bali ti kinapintas na. Talaga napintas ni Cindy. Ure adda anak na. Ay na, makapailak na dyan manang Glenda, Cindy. Ha? Apay ka di? Wan pasurwak ka nung ag-make-up. Ay! Anya? Oo, kaya. Imbaga na dahit na. Ay na, bakbakitan, di na mo ti ag-make-up? Sa bagay. Awan mo't kit di tidakas na Unangam, naggalas. Bakbakitanin. Ag-make-up pa yan? Ay na, surwam ka dilatan, tapno awan ti ibagbaga na. Ay, sunggarak man iti na ibagana. Maapal ka no iti kinapintas yun. Nagpintas mo't dayta abagbakay. Anyat linao na dayta? Ay na, make-up kit lakay. Isuman ti aramata. Anya? Gimatang ka iti make-up kit mo? Wala, tapno addamot aramatak tunggal mapanak iti trabaho. Kan, no adda okasyon adar ayak. Sa bagay. Kasla di ka maragsakan. Apay, di mo kaya? Kayat ko. Sapay kumata saan adagita akanayon tigat gatangam. Wan ka di, anya lakit din ay. Kasi hindi. Ada intadakan ka sabon kan chocolate. Anya? When? Ay na, nagpipintas lagi ti sabon. Kan nagado ti chocolate. Ay na, di mo ko man inawat Inalakon intad na nga rod. Wan ngam adan asawak. Isu asan arumbag amang entertainer kadagita. Ay, di ka madanagan. Tayin bagak iti dadya lalaki, adinan ulitin ti mangtad kan ka iti sabong kan chocolates. Gapo ta taken kan. Agyaman ak no kasta.
Jak ngamin kayat nga darumso apariko tinagbaetan mi iti asawak. Wen, di ka madanagan. Ako pa. Unay mo't ngaminan dayta lalaki no sino man dayta. Ay na, kasta talaga tinapintas Cindy. Kaya saan ngamin amadlaw nga da asawam. Ay, sana all na pintas. Sana all at talaga. Oy, si kamot dita man ang Glenda. Tila papalam. Ano ba Len, yan? Apa yan? Umanalak ka mat. Makapailag ka talaga. Di anya. Ay na, kita ni Manang Glenda, agraraman. Uy, tila sasawam. Kita ngamin, Kundi make up, ngam saan ba't anasimpa. Ha? Kita, pati lipstick na. Lagpas sa lips, ano. Bay amlatan. Isong harot tiragsak na. Ay, kawawa pag insecure ang isang tao. Iso nga agar arami din, iti pakadilawan na. Ay na, umayos-ayos ka nga dyan, Manang Glenda. Apay ka dire. Di mo nga minlabsan ti ag-makeup. O kitam day ta blush on mo, banking. Kanda ta eyeliner mo. Ay na. Agsarming ka nga min, tapno makitam ti itsuram. Ray, Anya ka matin? Ay, natinagsan ti pusok. Anya matin, makapakigtot ka. Apay, anya ti kasapulam, Cindy. Kas kala mapupuoran, ultimo stapler, tinagemon. Ay na, mapukpukaw ko nga ro ti USB. Kiso pasensya kayon ha. Nairaman kayon. Sika talaga re. Talaga nangiwat ka. Ay, apay manen? Apay atila ibagbagam kini Manang Glenda. Kita ang man. Kasla mababain ijay table na. Ay na, pudnumat nga min ti bagbagakan ko na. Isugayam akong ditinag ka iti stapler, itayan niya. Ay na, wan. Tapno agsardeng ka, sumanao. Di mo ulitin dayjay. Ay, tapnog na ka man. Insecure talaga. Amin ang makita na. Tuladan na. Kas iti kinapintas mo, kaya't natuladan. Ultimo ti badom. Tuladan na. Ay na, bay amon. Saan aday tating kapakaring-ringguran? Ay, unay kan, Glenda. Anya data suot mo? Ni, apay. Anya ti parikot iti suot ko. Kas kala teenager. Ay, di mo man isusuot data iti pagtrabahoan. Apay, saan ba't ang maiparit Well, sana maiparit. Sana bagay kan ka. Bumakit kan ngam kasta ti kawas mo. Kan may sa. Kas lagatang kaagatang iti konforme dita Saan mo ta? Ay, kita ang basa Sana tila pangararamatam iti kwartam. Tanay, narigat ti biyag itan. Pumimpintas ka talaga, Cindy. Wen nga rod. Ay na, nagswerte nila kay muking ka. Saan kayo man agkasta-kasta? Saan anasaya at ti kasta? Ang mga numangag dagiti as-asawa yo. Awan matidakas na. Appresyaran nila ang ti kinapintas mo. Ay na, agsardang kayo man. Awan ka din ti aramitin nyo. Awan man at manang. Alang nga Ruden, agawid tan Martin. Agawid kayo kanon, pare Martin. Ay ayaban na kan ni bagat mo. Si Kamat Glenda. Masapol ay ang ayawan na. Tinakla inura yung ijerwar. Kasano? Kasla di mo mat mapanawan day di Cindy. Ay, agimon ka man ako nakon. Kasano asa anak amasakitan? Katsang kaibagam anapintas. Agbay sumat. Kung may sa, anya ko matidakas na no ibagak anapintas. Talaga mat anapintas ni Cindy. Ure addaanin iti anak. Kat napintas lata. Ngamin, amu na nga aywanan ti bagina. Amo ka na pudot ti daram ka ni Cindy. Ngem saan kumamat akasta. Gaputawan mo ti madingar aramidan na ka.
Talaga lang, nagado ti likes ken heart reaction iti profile picture ni Cindy. Apay, umabal ka? Ay na, saan mo ta? Os? Ganun? Wan ko nakngarudan. Kas jayak kumamot. Ay na, insecure ka lang manang. Isu kagurguram ni Cindy. Ay na, saan mo ta? Insecure nga ibagbagam mo't. Madlaw kaya? Hay, sika talaga re. Ay, gayam, kaduan nakman ket di. Where will we go? Inta ije parlor. Os? Inta agpariban. Kan inta gumatang iti kawas ko. Anya? Tapno man na pimpintasak ngamday ka Cindy. Anya nga tati aramidak. Natadam ti panagkit-kita ni Manang Glenda kanya. Ay na, umapal lang dayjakan ka. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Anya kuma ti apalan na kanya. Kaya kinapintas mo Ay na, insecure nga Rod. Hay, Ay na, Win Cindy. Nang runata ka na yung nga ibaga nila kay na anapintas ka. una yan aya. Di man ngamin ibagbaga na pintasak. Kat iso mo ti agpaiso? Basta, jak kayat nga agsakit tinakam na kanya. Ay na, di mo pagparikotan dayjay. Gapo lang iti insecurity na. Ay, kas dyan iti aramidin na. Kita nagpakuyog kanya, anapan nagpakiday, nagpariband, kan gimatang iti barbaro akawis na. Aya, Wen, kinadwa ako ang tapno awan ti adtua sa una. Mangtad ka man iti 2,000, Glenda. Ni, awan matan kwarta. Kasano nga awan? Apay, nangipanam, iti impadulin ko kan ka. Ay na, naguyod ko gayam, jak napupuutan. Nairaman nga ingatang ko iti kawas ko. Anya? Pasensya kan alakay. Ay, una yan. Saan ka di akinunakin ka, asaan atila pangararamatam iti kwarta? Anya tinaramid mo? Ay, isugayam timbayad mo iti riband mo? Ay, Naglenda, di mo ngamin ipilit ti agpapintas. Gaputa ure anya ter aramidem, kastamlatan. Tanya nga rod, naganak ka, kin bumakbakit kan. Di ta ka man langin, surun kon. Martin! Papanam! Martin! Di tuyak pa'y manmanang. Ne, apay ading ko. Kaslad da kabutang mo. Awan manang. Inong tanak nila kay ko. At diyan ko na mo sa dino tinapanan na. Anya, ne, taapay ngay. Pamanang, diyak ngamin napupuutan. Nagastos ko gayam ti kwarta nga impadulin na. Ay na, ading ko. Amok no anya tinangaramatam. Agbalbaliw ka ngaminan. Mapnek ka no anya ti addakan ka. Kisayam dagiti insecurities mo. Tapno saan ka may rubo. Wan manang, main insecure. Iso akayat ko, ano anya ti adday ti sabali, adamat kanya. Kan kayat ko nga agtali na ti kinapintas ko kuma. Ngam nagbidutak gayam. Gaputa agpupas gayam ti tsura. Bayat ti panagbakat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! amo Marites. Agkasarmat gaya mo ni Ludeng, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Kat kaano kanungay. Inton umay alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantuan. Ay wana, saan amabalin saan ta amapan? What dayjay ko naman. Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga eko bag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to day jay iti watwat. Tay man aglaplapusanan kumakat. Unay kan Marites,
Ipakat mo manan day ta kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Ay, makapaulit ti Rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko ma, di nakakatkatawa. Nagpintas ni Ludin. Yung ni, kita man tilang at asawa na. Kaslaim pasikig a kaldero. Unay kan Marites. Ay, sapay nagpiksaray ta katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Nala, sana bale. Panakapangantamot dun. Agawit lang. Saan ta ka din nga agbuya iti pasalada? Saan? Agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan no makikita di asawa ni Ludin. Ay na, makapaulit. Aniya? Nay, wat-wat mo't day taimot mo, Marites. Ah, ay wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasar. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah, anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Gamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat ma. Ni nanamat. Kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pa'y nana. Ado matagiti lalaki agdat-daton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya, una na. Iso akas jay ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya, ay sus. Pagsasauladay taasaan nga umno, Marites. Saan nana? Pudno ti imbagaday di apong ko. Marites, Hmm. talaga ka ding awan tinamnamakan ka? Ay na, pasensya kan Darwin. Ngam saan akasken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan Kat sapay lang ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatek. Amom day ta sipod pay. Saan ayaan nalawag timbaga? Asaan akasken ka ti lalaki akayat ko? Marites, Ala, pumanaw kan. Kat pang nga asim, ta saan kan nga agsubsubli. Anya? Kasta ti imbagam kini Darwin, Marites. Wan, imbagak asaan akasken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwin. Nataer. Kan ada natalged at trabaho na. Anya pa'y laang ti sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko. At ti lalaki a nasingpet, kat adda siding iti mabagbagi da. Anya? Kayat mo asawan. Masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan nga umno. Alangan kit di mat. Asaludsudom pa'y nga umuna di lalaki. No dasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak amukan ka, Marites. Patpatsem launa dita pagsasauday di apong mo. Asaan mat nga umnaw. Anya, kasta timbaga ni Marites king ka. Wan, masapol kano ati lalaki a pakiasawaan na. Kat ti adda siding iti mabagbagi na. Kat kunak mat, alangan mat, ano adda agdaton kan ka. Kat saludsodem pa'y nga umuna, no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya ko na ngay. Katuan kano nga raud. Ay nagturuday, no bilang lang. Ay na, hapaw ni Marites. Mabaakad lang aroday. Patpatsin na pa'y lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wan nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Kahit anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na.
ayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. Awan tata, nagsakit tinagam ko. Nasakit na talaga. Anya ti kayat mo asaway. Pinainak ni Marites. Sapay kurso na dakta jay di pay. Anya. Diyan mo ano, anya ti kurang kanyak. Kayat mo ka di amamuan no, anya ti kurang king ka. Anya nga tata. Siding. Anya, siding ko na yun. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga da siding iti mabagbagi na. Anya? Iso ka no ngamen, ti pagsasao, day di apong na. At ti lalaki ka no anasing pait, jay adda ka no siding na. Damat siding ko. Wen, di tamo't ropam jayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Anya? Masaya ta nasabat kami rang. Oh, si kamat gahayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku na ngamin ni Tata Pio. At lalaki kano akayat ni Marites. Katay kano adda siding na. Ha? Anya tikat na asawon iti dayta? Ay na, pasensya ka kuman ay tigayim ka, o Darwin. At dala ngamin pagsasao day di apong na. Ngaging gaita, kat isulat ta, tipatpatyan na. Anya? Di kayat na kanaw. Jay lalaki, nga ada siding na iti mabagbagi na. Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpag. Una yan? Pagsasao, asaan nga no. Mabayam, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw ti kayat mo? Hindi mo kayat ni Darwin na parakan ka, Marites. Addan to ah. Nga addan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kat aklo na ka. Unay kan, kaanong tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don't worry ka dimirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan mirasol ko na mirang. One friend, agkalay sadan. Ngamin, masikugan ni Mirasol. Kasta, ay kat mapantantumanan makiwat-wat ano bilang laan. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana ula talaga. Sapay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kaniya. Anya? Apay sika, saan ka di makarik na? Ha? Anyat kaya't mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan-ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, kadno 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpunga, nga dasiding iti mabagbagi na. Awan na, makaas-asawa mo't ang. Anya? Kamanan, Miko? Wen Marites, at iti sabong parakin ka. Sapay la ko mata magustuam. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Ngamin, saan ka akayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ha? Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanyak. Apay asan nak akayat. Ha? Ibagam ko ma. Iti kasta amok mo't Apay, adda ka di siding mo? Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. Ha? No adda, amangan no adda namnamam kanyak. Ngam no awan,
pumanaw kan. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, may ko baraw. Ha? Ay, oo, nana. Apay ngay, kas kalanalpay amarunggay. Ay, naggapuwak kami ni Ayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmit kayat. Apay, siguro, awan nga min siding iti mabagbagi man niya, iso adi nakakayat. Kitam ni Darwin, pinaay na, ngamin adda siding na. Ngam iti ayan ti rupa na, saan kano nga iti baba. Nana, Kasjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan akman iti dayta. No, anya nga ta, iti koneksyon na, iti panagbiag na. Kastoy nay nga men, day di apong naabakat, iso kano timbagana. Ti lalaki kano anasingpet, ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamat ti patpatyon da ya Marites. Ay, danda nilang aruden mabaakan. Nga magpili-pili pay lang iti lalaki. Ay na, masaya at nagranata, Marites. Tata, Apay, aging gakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibero kan nakman nga ron, tata. Nga masapul atay lalaki nga... kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day. Ni, amoy mo, tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao, wasaan nga umumnaw. Ay, sos. Day talaki din na pagsasao ti makagapaw, mabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ta ka di, tata. Anya lakit din. Danag yun, aya. Anya ti kunam, agkalay sa kayo matan, iti kaayan ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all. Makiasawa kamot gaminan. Uray makiasawa kay amin, iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam na dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunak tumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Uray mabaakan ka. Basta ti kayat ko alalaki. Tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta asiding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana kababain? Amin alalaki nga aglabas. Sa ludsudam no dasiding da iti akin baba. Iti kasta, ammom. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawap. Ay na, nagkalaysan ni Mirang agay mo, Marites. Si kangay maut, ha? Apay, aging gakadita, awan pa'y panggap mo, amakiasawa. Awan pa'y na, awan pa'y mo't nasarakak alalaki nga dasiding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti kaanuman, saan ka makasarak iti lalaki nga dasiding, iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudam no dasiding na. Angam saan mo't amabalain, gaputan na kababain. Iso apangasim ko ma. Lipatam day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta. Ay na Marites, mabaakan kan abalasang no kasta.
Itaman pa'y akas ta tilangam, Marites. Ha? Kasla naunag ti pampanunutam. Kuang amin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam idi kanya. Kan, saan lang asika? Ha? Anyat kahit mo asawan. Ako ha? Asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na ki asawa ka, nga awanan kadkadwak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta. Naamiris mon, nga awan sir-sir biday ta pagsasao. Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado manasingpat. Awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababawiyak ti saan ko apa nangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig da nagsisingpot at tao. Ngam, Basol mo Isu ano adan tumanan agdaton ken ka. Pangaasem, taikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabaakan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, ta kayo magayam kagawad. Naimbaglangan ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Haha, kwa. Agkidawak ko maititulong yo, kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kano la iti nagkidaw ka iti tulong may? Sa ita, agkidaw kay manahin. Anya, Ay, makauma mo eday tarupa mo, nga karasublay. kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sika, tika na yung nagsubling agkid-kid daw iti tulong. Ha? Naminsanak laang mo't nagkid daw ititulong yo, kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan iti balay. Makauma. Ay na, agbababawi ka talaga nang ibutos iti dayje abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi na nga bak. Awanay, di makkal ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibaddak motan. Podnaw, daytan ako nang bakit. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan dagiti tattao inton sumarnong eleksyon. Katusto nasaya at nukasta. Nagalas mo ti ugali na. Saan ama ikaring agsirbi dito'y barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Uray to pa ni manang ko. Nagalas din bagbagana dayjay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atew na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami anang ibutos ken kuana. Saan mo't gayam anasaya at ti ugali na? Un nga rod. Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya. Pudnumat. Kunamlan sino akabaknangan dito yung lugar tayo dayjay nga insyang nagkagawad la nila kay nakadlim mastog. amom lakay, adda nadamag ko. Anya dayta? Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya? Wen lakay, siyak ka no akanayon ti tapik da. Umapal dalakan ka. Iso akasta da. Katuan mat, isumit la day ta ti amok. Maumadan to mat laeng.
Awan bibiyang ko, no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang ang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko. Baldo, insyang. Wana na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika naka. Kasta ka day. Sapay nagpigsa ti daw. Ay, wen nga ron na na. Ayam nas ka na mapan kami. Amuyo batain. Sana matuloy ti may sapas ka no awanak nga agsao. Ha? Ay na, pudno tinako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad, tangtangadanen dagiti tattao. Anya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami ah. Narigat met no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta ti imbaga ni Kagawad Baldo kada kayo? Wan. Isumat ti imbagada nga agasaway di kalman anasabat ko, ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay sa no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayjay abal daw. Italang dayta. Uray puutan nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay matkit di ah. Uray siya. Jak matla kayatan nga ibutos no bilang laang. Ay, uray siyak. Ultimunan, jak ibutos. Heh, para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to titayabda nga agasawa. Uwan nga ron. Ay, naimbaglangan ta Kagawad lang da Baldo. Kasanon nga nung nagbalik na kapitan, ang mga nuad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yan ta saan ang matuloy ti paskan. Naawan nga agsao. Ay nalabos matan. Kastamot ti imbagada kanina na Maria. Ti imbagamot ka no, ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no pasken. Nagkaiwara ka no ti tattao. Ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no. Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan. Nagngato at talaga titayabda. Uray puutam! Bumabadan to! Mark my word! Anya? Kunamlamon no nang ngato ni ti sa daya baldaw. Takas ti bagada. Wan nga rod atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano congressman, wano presidente. Di da ibaga, asaan ang matuloy ti pasken no awanda. Isudan to laki de. Ay, una yun aya ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon day ja kinalastog na. Itikas day nga ugali da. Awan, jak lapat yan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kan kinapangas na. Ay na, bumabanto day jay bakay. Awan ti timmayab iti nangataw. Asaan a bumaba, kunak lang aro day. Amon lakay, nadamag ko man yan, adata kano ti pagkichismisan da iday ayanda Carol. Apay ka no. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta agchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di No anya launa ti parikot da ata umapal da kadata. Kagawadak pay lang. Ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siyak ti nagbalin na kapitan. Diyan adda amataydan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga inton umay nga eleksyon, lumaban ka kapitan. Ay, kiwana. Day talaga ya. Kadi isuti planok.
lumaban ak a kapitan, na masigurado ka mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Uwan ka na. Ay, Diyos ko, makapalak. Nangalaan na nga ta ititurad na. Kat, naglawa mo't di bakrang na, apangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapal. No adda ti tattao ang mababa ang lipad, addamet ti tao ang mataas ang lipad. Ay na, kunamla no agnanayon anak hangato da. Uray kita to. Numaabak to dayjay, katawaan ti tattao, gapu iti kasjay nga ugali da. Aday ta, duwala ang nabulan ti Orayay. Panagbubutos man ay. Uwan nga rod lakay, awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Poncho ti butos ko bakay. Si Kangay, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak amapan agbutos, ni sumot lang iti ibutos ko. Ni manong punsyumot lang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kas na bakay. Ay, awahan. Saan tayo nga itulok? Ngagturay day di abaldaw dito'y barangay. Malaksid iti kinaalas tirupa na. Naalas pa ito, ugali na. Ugali da ang agasawa. Uwan lakay, saan laang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel tinamnama asaan ang mga bakday jay abaldo. Ay nalakay, umadanin ti panagbubutos. Kung nga Rod, 2 months langan. Ngayon mawanti pagdanaga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Ngamin, agkampanyak man wano saan, amo ka mga bakak. Kat mo siyak ti kaya dagiti tattao, sana ya. Sa bagay mo't kit di Uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arumwar amapan agkampanya, mga bakalata. Sa nakas kada punsyo, nga uray dala agpakpakatudwan na mapanagkam kampanya. Isupay kunamlamot no ibutos ti tattao. Maabak mo't laday jay. Nagturod mo't ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam muna mo't alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Kung nga Rod, agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Diyak lakit di makaturog no bilang laong. Di ka madanagan. Siyak mo't lang ti mga bak. Sigurado na ita. Gusto nga agawid takidin. Ay saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayo no anya ti resulta. Kwa, nalpasan na nain siyang. Addan ti resulta. Kasta ka di? Ay excited ka talaga. Excited kayo. Ngamnimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Ngam saan kay pay lamamate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Una yung tigas to abiyag. Ano apay mo ta naabakak? Kasta latibiyag lakay. Addan tumanan Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanan. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yan. Kasano tayo tan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam. Ado ti mabalin a pagkwartaan ita. Agvlag tamat iso. Wun lakay. Wun no reels gayam. Reels nga ibagbagam mait. Wun. Ag-video tamat I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan mo't laday dyan.
Kamot gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, mate. Kitaan nyo madita pagpagnaan nyo ang mga no maitublak kayo. Magmag na kay sa mga aming agbidbidyaw. Wen, tapno daman ipos ko iti reels. Ay, awanin na talaga. Nagkagawad kay lang amin idikay. Limastog kayo mitay. Gimato ti tayabyaw. Ita, naabak kay lang araw. Awanin pagkwartaan yaw. Iso atila may bidbidyaw. Tapno ladam maipos yo iti reels. Anya? Amo yo, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapailak amin na kiti popos yo iti reels yaw. At dakat nga kayaw na lang daw. Kulibangbang agtaytayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga ita kita ex-kagawad. Ha? Anya laki ding. Ay, una yay. Dahil ita ti ganabin nyo ita ex-kagawad. No limastog kayo idi nagtugaw kayo kas kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw ititiltila. Ay, una yan. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kasla ni Uncle ko dan, ito'y masabak ko Apaw! Nagmaya laki diti sa gawisiw nandiyaw. Saka, na. Naglawat isem na diyaw. Angkal, si Kamay. Papanan niyo, Angkal. Takas taunay mo ti pormayo diyaw. Kasla tumaray a kapitan diyaw. Ay kat, mapanakas na kanakan. Apanak magkidi agpagna. Agpag na. Apay, kayo agsidsid ti dalan, Angkal. Ay saan? Anya lakit to'y pilosopo nga kaanak ako na ya. Anya ti kunayo, Angkal. Pulis nga agsisilpaw. Adaya mo, pulis nga agsisilpaw. Oh, Ay salbag kamay. Pumirdi ka ti aldaw patilaw. Ay aglisi ka man dito pag nakiday. Tay nakagsawar dito'y barangay tayaw. Inak man makialamano ka nagiti tao. Tapno siyak tao ti ibutos na. Nay, ada kamutin lakay. Ayan nantay baggoong ngayon pagatang kuking ka. Maluluto to'y pinakbet kon. Nakabaybayag ka mo. Sakit. Agisum-isum ka. Agan ano kan patilaw. ay nang. Pasensya kan bakay. Adto'y dati bugong mau. Taan niya tingiit-ngiitam ayalakay. Nang kaldani ang amin. Bakay? Nasabak ko itay. Ay na. Naglawat isem na. Sapay tupol mo nga raw. Awan ti may sangipin na ijay sangaw. Una yang ngay. Anya? Kit apay gamin nga agisum-isum pay lang met tinalawa no tupol mo gayam ni ulitig mo lakay. Kasanaw. Mapangkano agsawar dito'y barangay tayaw. Bakay? Nay, taapay ka no nga pan agsawar ngay. Apay tanod. Tanod nga ibagbagam mo. Bakay? Tumaray ka no kapitan. Ngamin din nasabak ko ka. Magmagnamay. Kuna man no tumaray. Magmagnamagayam diyo. Naggagapam manin ay alak-lakayan. Di ka pa yan maasikasaw, dagiti dingwen ta. Day tala sumanursor, obra umawn. Di nakpay matulungan na ito obra dito'y balay. Uray la kumamot na yung kasumakdo iti danom, tanay, brown out manan. Awan ti danom, dito'y pusay. Anya laki din ayan ni Bakay. Di ka di agong ungit akasta.
Sigay, tagkurarit na kita kudel tarupap. Nita, naggapam ko naklukaw. Ay kahit gagangay tito maray a kapitan na bakay. Inagbalay-balayan dagiti bumarangay. Kan mangipamutputak mutin iti Maris Violite. Anya dayta Maris Violate. Tayman papel na bangsek bakay. Anya? Way bakay. Tay papel at haulaang timang kayat. Pagan ano ngay dagiti aso kada pusa di ay apapayl. Ke nagbangsay. Ay na, Danay. Kwarta ka day, ti kaya mo asawain? Exactly bakay. Ay na. Ay na, wan lang arudon ni gatang bagas. Ingka pa'y lagparamag, kundi waras iti kwarta tapno ibutos da. Saan anain kalintagan, ti kastawagas, Danay. Bayam nga dagiti tattao, ti mangpilay no asino ti amuda nga da ka baulan na nga agtugaw iti pwesto kas kapitan iti barangay. Sumal na ka man di tabak bakitat. Di naksurwan ilina. Tamok ti araramida. Sige, aramidem ti kay kaya mo, salbag ka alakay agraraman nga agbalin a kapitan. Kinuawan to pa'y ti vision, mission mo, pwe? Saan ka naon nga agbalin nga agtaray ita, dagiti awan tinagadalan na kaskin ka. Apay ngay nga ron ni Pare Pedro. Padak na jay nga high school graduate lang. Ngam isumag ti agdama a kapitan tayo ita. Iswa diskarte lang baga ti kasapulan. Nawatam, Antilina! Ay, Antilina! Antilina! Nay, patilaw. Apay tagtartaray ka nga umay dito'y balay. Jay Kwak! Ha? Jay Kwak! Kwak! Anya kalaki din aya patilaw. Anya akwa, ibagamon makapanervyos ka nga ubeng. Ay, ginwang yu atarakang kuantay. Mapukpukaw. Apang ko kumay palinong ka, jay malapadal ng tinabati yo. Ay nakabulos sa amot, hindi nuwang yu antay. Siguradong agsong batak, kinulit agdanay. Anya? Ay, apay patilaw. Anya ti kukuam dito'y balay. Ha? Ay, kuwang kail. Ay, ginwang mau. Nakabulaos. Anya? Ay, sana nakabulos tayo ko, patilaw. Ha? Anya ti kaya yu asawin ang kail? Inlako ko. Anya? Anya ti kunamdanay? Apay nga inlakom tay kakaisuna anwang ta? Kuha nga men, bakit? Inlakaw ta inggatang ko iti baka. Anya baka sawsawang mal? Ay, adu a baka. May salugan a baka ko naman, bakit? Iwaras ko dito barangay tayaw. Ay, anya ka diti sawsawang mong danay, agbalakan san. Ay, saan bakit? Amom ti bagbagak a baka. Katay nakalata. Kun nakaplastay. Na. Talagang sakit ding agbagtit kan danay. Kaya mau ta ipang mental ospital. Mental hospital? Ay, saan apakay? Denggenak ngamin Tiba ka nga ibagbagak. Kat dagitay karninurtay. Kun beef flavor noodles. Iso ti ayuda. Dagiti mangibutos kanya. Anya? Da ka lakay. Nagiwaras ka no ni ulitig mo iti ayuda itay kuna ni Mari nga ruseng. Uwang nga ron pa kay. Kano si kami timbaw na ng balay-balay anang iwaras. Hay, unay, nabanbanuga jo. Hay, makabanog may. Isumot lagayam ang nagmalmalum ka nga awan lakay. Kunak nunapan ka nakikarpintiro. Saan kami natuloy ba kay? Saan abali ka na? Tatangdanan na kami mo ni ulitag danay. Kasta ka day. Anya ti panagkunam ngay lakay. Mangaba nga tama na angkel mo para kapitan. Ay, jak mo ang bakay. Makitan to no kaya dagiti tattao. No iso ibutos na. Akit mga bak Angam no saan? Di maaba. Unay jo.
kakabsat kun papagayam ko ida. Siya ni Danny Kuripaspas. Umasinag kayo amin, kakabsat. Tao mayo alain, dagitoy ayuda. Sapay ko ba, kada ito'y umadaniya basing kawel iti barangay kat butusan daktaw a kapitan. Inton mga bagak, ikaray nga danto sagdudwaribaw kada pamilya nga alawan siyaw iti makabulan. Basta namnamag nga itinyo kanyak, dagita butuyaw. Agyaman na, kakabsat. Nay, nagloko mo ni Uncle ka. Buto yung kung kunana mo tingyaw. Unay mo data buto ngay. Ay, Napatag dagiti butuyaw. Iso asaan atila pang pagtadanyaw kadagita butuyaw, kakabsat. Nusak iti mga bak, solbarag tuamay na parikotyaw. Amin nga agaapa, pagkakapyag taw, kakabsat. Amin nga nagsisina, pagtitipunag taw. Ikareg ka na kayo na ita, kakabsat. Hey, salbag na kita tao. Ay, salbag kiday. Ukis ti kamatis daan na lulaw. Ay, salbag. Salbag ka talaga. Nay, apayan, danay. Sa makaungungot ka. Kapukaday, tanaaba ka, para kapitan. Salbag na kita. Dudo lang, tibutos ka. Ay, salbag. Siya kunsi ka lang siguro tinagbutos kanyak. Ay, una yan. Salbag kiday. Ay, saan ka laki day ng butos? Anya? Ay, may saka mo bakit ang magirurumag. Sayang lang nagititingwang kaw. Kansa ni Kwak ngay laklakaw. Tapno may kakti ayuda nagiti atataw. Gamde na mo tibutos. Iso day tantay kun kunaking kadanay. Hanya laki din aya. No adda itid mo, ay kit awatin da ata itid mo nga raud. Ngam, ibutos dalata ti manok da kas jay. Saan mo ang mapilit dagiti tattao nga ibutos da ka no ammo damot adi mo kabailan nga imatunan ti maysa a barangay. Anya ngay ita, awanen day dinaglawa nga isem mo. Tatta kasla na siglutan ng tilastiko day ta subsub mo ti kinatidognan. Sayo laam mo ti agisem nagpa-impress kayo kadagiti tattao. Ay, awan mo danay. Hey, salbag kiday. ni Uncle Danny, tinakatugaw dito balkon da. Na. Apay nga ito nakapanimid, makasla na po kawan, ito limagasokyo. Ay, Nay, Uncle, itaman pa, di ka nakaisam. Napukawang kayo ka di iti kwarta. Unaw. Ay, di na man disturbon ti pa nagpampanuro ka. Anya laki din. Aya, pangamain. Apay ka di aya. Anya timang burburibur dito panuno yaw. Ti ka di pa nakabayo. Ti maray kas kapitan dito barangay tayaw. Ay, pampanunuti nga raw. No kasano nga babawi na kita inted kong ayuda. Ay, Anya, adapay nga rumay. Angkal, kunay takinan. O, wanin na. ay, salbag ka ba? Kagpay suma, angkal. Kino di pala napalabas a bulang inwaras na yun. Nagijay, o. Awanin na. Ay, yawanan ka, anakan. Ay, yawanan. Na. Yawanan ka. Pagsangit kayo, bitin angkal. Unay mo datang, lakay mo bigan. Di na magtubang kami na siyang tibotos na. Tano na nga mga kuma. Ay, masubot ko kuma. Nagitin warwaras ko nga ayuda. Awanan. Ay. Awanan tayo ang kulaunay. Inaiwanak itinamayang atsim po. Kanakan. Awanan tayo kakaiso na anaga at tinawin ko itinanagil ko. Ulan wag doble na gijay no mga kapitan. Agam ay na. Sa anak mo kayam anangabak.
na yung karangan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Jennifer Ignacio Miranda. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Bog, sakay! May kamanganan! Agsidata ti adobo a karni ti baboy! Ay da, saanin anas ka ni ipukaw mo pa iti sidaan ta. Tapno mangngagngarod dagiti ka arroba na imas ti sidaan ta. Agpasikat ka man ako nakakaon bakit? Nananapudno mat na imas ti sidaan ta, Bogs. Di ka lagbain iti day tagar aramidam. Adak lang dita sa alas. Kakiti nagpukpukaw dita. Umay kamanganan! No di ka pala umay, ipakan ko lang ti pusa ti adobo a karni ti baboy. Ay sumardin ka Aida. Adak lang aro din iti abay mo. Agpukaw ka pa ilang. Kun kundit lang dayjay. Tapno mangnagdagiti ka arroba nga ipasidak ti pusa ti linutok nga adobo. Anya? Naimas ti sindayo itay, pare Bogs. Adobo a karni ibaboy ko naman. Nay, kasanong amom ti sidaan may parimak? Ay na pare, kuno inal daw nga ipukpukaw ni Mari ay dati sidaan niyaw. Ay. Nay, apa ang nagsinay ka itinaw nagparay? Babain tar aramidin ni Aida, parimak. Maam-amuan niyaw, tuwan niya ti sidsidaan may. Kasano nga di mi maamuang ka, nagpiksa ti panang ipukaw ni Bakamaw. Bugs lakay! Agawid kan tag merienda kan! Naimas ti merienda, may special pansit with lechon manok ko naman! Agawid ka kanon paray. Ingkag merienda iti special pansit with lechon manok. Anya laki din ni Aida. Nasken pa'y laeng nga ipukaw na no anya ti merienda. Tara, agawid ka. Ang mga no ipasidana iti pusa di merienda yaw. Nagmerienda kan tanay. Naimas day tayong sangpit ko a merienda, Bogs. Anya ka laki din aya bakit? Saanin anas ka niya ipukpukaw mo no anya ti merienda. Babain. Anya ko matipagbainam kat naimas ti merienda. Apay, adangarod kasta, merienda ita dagiti ka arroba. Ay, di mo lang amu bakit? Nauli maglaeng dagiti karro ba? Saanin anas ka niya pagkaamu da pa no anya ti sidsidaan da. Sumanao ka, Bogs. Agmerienda ka kidin. Nagnginamat tunday ta merienda. Tadda pa'y lechon manok na. Kakaiso na nga da kwarta. Di gumata nga kiti naimas sa merienda, kin naimas asidaan. Ay katwin ang maibos ti kwartam no kasta. Bakit? Saan naparikot ti kwarta lakay? Tinapatag at da maipasikat ko. Anya? Gumatang ka iti lakok apasayan, Aida. Manungay ti may sa kilaw, Nana Anita. 550. Tadadakkel dagito'y apasayan. Ngalay kan ti 2 kilaw, Nana Anita. Sigay, Aida. Jakun tawaran pa, itakakaasi ka mga gisor-sor-sor. Ay na, agyaman nak, Aida. Ipakaamom to, kadagiti ka barangayan tayo, a 2 kilo, ti ginatang kuking kapasayan. Ha? Apay anasken pa'y lang nga ipakaamok kadagiti ka aruba. A 2 kilo ti ginatang mo alakaw. Ay kita ano maamuan da nga kabailak ti gumatang, iti nangina apasayan alakom. Anya? Ay, talugaya mo na kilo ti gatangag, tapno ad-addang agbilib dagiti ka aruba, kabailak ti gumatang, iti pasayan na nangina. Sige, 3 kilo nga ro din apasayan ti timbangag. Nagimas ti sidamay, tatang. Amok nagsida kayo iti pasayan, nagnina. Nakaamuan niya, iti day tatang. Imbaga ni Kaka Anita kanyak. Ay, imbaga na pala kada kayo day tatang? Ketuain Aida. Imbagam ka na nga ipakaam muna at 3 kilo pasayan ti ginatang mukenkwana. Ay na, naglukumuten ni Nana Anita. Imbaga na pala ti kasta kada kayo.
Sumardeng ka man, Aida. Pasikat ka talaga. Ha? Ipasikat mo, ana imas ti sidain yaw, ngem di kamot nga rod agi padigaw. Anya? Di na kamin tupay mapadiguan kininanang mau. Salit kakit di nga anak. Pasikat kan mangibabayin ka. Anya laki din ni tatang. Di nakman paspasikatan akasta, Aida. Pagbalinan ka pasayan, makitam. Tatang? Kas kalaglang lang nga pasayan, Aida. Anya? No kasano ti kabasit ti utek ti pasayan, isumay ti kabasit ti panagpampanunot mo. Nay, adamot ka barbaro arifyaw kasinsin adila. Ginatang nila kay ko, day taref, kasinsin Aida. Napintas Wen, kasinsin. Iso na laang ta single door. May mayat kumano jay double door ti ginatang na. Isula ang amin ti kabaulan mi. Gumata nga mamet ti ref kasinsin. Daytay double door ti katangag tapno dakdakal. Anya? Wan kasinsin adila. Dakdakal nga mi ti dayta refyaw ti katangag. Ay nalakay! Umay kamot na tumulong amang bagkat ti kabarbaro arefta. Di mo nga rod pigsaan ti pusis mo, Aida. Ipangag ko nga raod kadagiti ka aruba nga da kabarbaro arefta. Anya? Nay, inayadin nyo, bagkatan day tarif ko nagdakal, tama nga no magasgasan ti pintor na. Ay, sumardeng ka, Aida. Mangibabain ka. Ada ka barbaro arefyo, pare Bogs. Nay, kasanong amom day ta? At saan kamot amap-mapan iti balay may, parimak? Ori siya mapan iji balayaw, tamang ti busis ni baga mau. Ipukpukaw na mo tay ka barbaro arefyo. Ay, kababain nga raw, tararamidan ni bakit kaw, parimak. Ado, ti kwarta ni bagat mau, paray. Kain ka na yun, imas ti sidanyaw. Kain adapay maigat, gatang na iti 3 kilo apasayan. Ita adamanin refyo ka barbaraw. Jakman amaw kinaida. No sa dino ti pangalalana iti kwartana. Dakkel siguro ti sweldo na iti munisipyo niya. Basit laeng, parimak. Aha, dakkel, pare Bogs. Di nalay bagbagakang kamot Anya day talakaw, Nana Anita. Karne ti baka, Aida. Gumatang ka, Mano ti may 1 kilo? 470 per kilaw. Sige, ikan na man ito, 4 kilo. Ayun, Aida. Mangikilo ak nga rudang. Ipakaamom to kadagiti ka aruba nga 4 kilo ti ginatang kuking ka akarni ti baka, Nana Anita. Ha? Nasken ka di pa'y dayta? Una, kastoy ti bagam kadagiti ka aruba. Imbagpay ni Aida, tanagado ti kwartana. Kabailan na ti gumatang iti 4 kilo. Alakok akarni ti baka. Kasta ti bagam, Nana. Anya? Tandaanam day tangay bagak, Nana Anita. Nagimas ti sitsidaon nyo bayaw bugs. Agasam ta inangar akar ni tibaka ngay. Kasano nga amom akar ni tibaka ti sidaan may ipag-adela? Imbaga ni Nana Anita. Anya? Apay ani Nana Anita tinangibaga akar ni tibaka ti sidaan may? Imbaga kano ni kasinsin Aida. Anya laki din na Aida. Pasikat launay. Imbag ta saan kayo amahay blood. Gaputaag kakaimas ti sitsidaon nyo. Sa anak-anak sida iti karne ti baka ipag. Apay ngay bayaw. Kas iti na kunamaon ipag. Jak kayat ti mahay blood. Lagi! Oh, apay ngay ayabam jay asom, Aida. Nay, sikam gayam tatang. Pakanakman ti karni ti baka jay aso me. Anya? Pakanami ti karni ti baka jay aso yo. Tao kuma ati agsida. Nauma ako ngagsidsida iti naimas. Iso nga ipakan kulaangan ti aso tatang. Nagluko kan Aida. Impadigum lakuman kadag iti karuba Saan kat nga ipakan mo lang iti aso. Sayang. Alaan mo tatang, sidagaan mo no kaya mo. Ay salbag ka talaga. Ingkabil mo iti panganan ti aso ti karni ti baka. Ita, ipakan mo kanyak. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Aso. Ay. Apay nga impakan mo lang iti aso ginapati akar ni ti baka. Aida. Ay, sayang day jay. Ay, saan asayang? Kaya't kulaan nga ipakita kadagiti ka aruba nga aglaplapusanan ta iti makmakan. Anya?
Di mo tagisayangan, dyan pa kang ko karne iti baka kadagiti asaw. Gumatangak tumanan iti sabali ka de. Nya laki din. Anya laki din. Day talag paspasikat aramidem. Ay sumardeng kan, Bogs. Aramidak da ito, itapno saan data atagtagibas sitang. Ipakita ta kadagiti ka aroba nga damot ka bailan ta naawatam, Saan? Naawatam jay imbagaking ka, Bogs. Jak nga rod maawatan ay da. Jak maawatan. Nang ron ano pagpasikat mo lang ti bagbagam. Anya tinapasama ka na bagat mo itay paray? Apay aya, parimak. Nagtaray mo't anagawid iti balayaw. Anya? Kasla damang kamkamat kan kwa na. Jak amo day ta, parimak. Ay, agawid ka tapno maamam. No anya ti makagapaw. Tapay ngagtartaray iti anagaway. Ay, uwan parimak. Anya ngay nga, tanti mapaspasamak kinay da. Yat parikot mo ba kahit? Nagtartaray ka kanumot anagawid dito balay. Awan. Anya nga awan. Ay, apay ka sila madandanagan ka ay da. Adda ka din nakita matao dita paraangan? Awan mo't isabali at awan nakita. Apay aya. Ay, agiyaman nak. Kuna no nasurutan nak itayang. Agiyaman nak manang. Aha. Ay. Apay ngay. Awan mo't naluto ang makan diti kusina. Itaman pa'y asaan ang nagluto na ida iti kanan may. Nakaskas daw. Simangpot ka magaya man. Lakay. Uwan ba kag? Naggapuak kaya yung datatang. Ay kung nagmano nakaluto kan. Awan ti maisaang kaun lakay. Anya, kasano ko mga awan ti maisaang mo? Kat adamot paggatang mo iti bagas kan si dain? Kwa nga main, lakay. Naibusin ti kwartak. Anya ti kahit mo asawan? Saan ako na nagsweldo, kinamangan no ikatundak pa yan iti trabaho kaya munisipyo. Kasano day ta? Inreklamo dak, dagiti nakautangak iti kwarta. Anya? Unbogs lakay. Dagiti inggat-gatang ko, iti naimas asidaan, kat inutang ko laang. Anya? Uray tinggatang ko iti kabarbaro aref. Inutang ko laang dayjay. Anya? Kat ita, sing-singaranda ko, dagiti nakautangak. Kat no sa anak ang makabayad, idarumda, kat mabalo da. Anya? Iso pa nga asim, tatulungan na kamang bayad kadagiti utang ko, tapno sa anak ang maibalaw, lakay. Di ka matulungan iti dayta. Ay da, ay sungbatam ti mading aramid mo. Anya? Ay no saan ka kumaan nagpaspasikat, awan kumati parikot mo ita. Anya nga ita, si kamutlat nakakaasay. Bogs. Leksyon kan kadaytaan ay da. Pagadalam, no di ka pa'y lagbalbalew, sigurado nga ipisok na ka niti pagbaludan. Lakay. Iutang, rombang laeng abayadan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.